Karbiang Long Termas Council CM merideng pen Home Cape Animals Ambulance Kangpu. Hongkram long Kongres Ratcharia Song tum Kangdangamai Kangmi. MSC Sorbon Kumar Telenga Kaching Thur Sai ke Klembo Madim Kilang Charidam. Karbiang Long Live Prime Time Birta Long Penili Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponitha. Pini Chiti ni Pai near Keparni Dipu Arboretum Cum Craft Center along Karbiang Long Pen West Karbiang Long District Hidni Arapan Panongsi Veterinary Department Pen Home Cape Animals Ambulance Karbiang Long Termas Council CM Dr. Tuliram Long Hangri Deng Pen in Pulo. Nangli tumahemalong kapangreng api Chainong Chelong Bivo Longhong Anparta kaprek kapangreng api Jongsi so that mate avura krem dukok pelote bangso avur pen kapejok Japan Veterinary Department Pen Joy K Pen Inglonga District Hiniarat bangso kisung pen kipajok Japan si Mobile Veterinary Animals Ambulance Rarapan Varsai Thupon lo. Lasi Karbiang Long alo ki duara doanta piniarni pen ke nangli tum kipangreng api Jongsi so that pelote si kelang avarsai ingtui mucha nang deng long ponpo. Nangli tum auto kalite carpen veterinary doctor salong ke pon ang jalar pini pen ke akijoy pen si nangli hemalong an 1962 number long humri pulote akijoy pen varsai long ponpo. Pini Bangso Animals Ambulance kang polong MP Horan Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng Karbiang Long Termas Council Veterinary Department EM in charge D Uping Maslai EM MAC Lapen District Veterinary Department Officer Dilip Mahanta tum chetong dun Councilor pon prothombar ami ambulance service jitu neki amar piggery farm kora poultry farm kora ba dairy farm kora ba belegor ঘৰত যদি হাঁহ কুকুৰা পোহা বা গাহৰি পোহা বা গৰু পোহা তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব যে আপোনালোকে ইয়াত নম্বৰ আছে ফোন মাৰিলে আমাৰ ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে এই এম্বুলেন্সটো গৈ পাব আৰু গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াত আছে গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ কিমানখন কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমানলৈকে 10খন আহিলে তাৰপিছত আগন্তুক আমি প্ৰত্যেক চেণ্টাৰত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি 10টা আছে তাৰপিছত আমি আকৌ লৈ আনিম আৰু এনে ধৰণৰ আকৌ 20টা 30টা যিমান লাগে আমি সেই সুবিধাটো দিম News Report Karbiang Long Live. Ratcharia Song along pen puthot jakong kachipang tang thulong Japan pura West Karbiang Long District along stame non malom Congress song tum do de sang sepen along mai kang ni kipado Hongkram long stame pini Congress Ratcharia song tum kangdangame kangmi Bangso kangdangamai along Tenjing terang kachari pona me along Karbiang Long Termas Council EM Barim Anparta WKA DCCMI Pu Sing Teron Chetongdun Lapen Anparta Robin Ronghang Rajen Ronghang Ajit Derapen Danglok Keong Dung Congress Songja Po Songja Piatum Bangso Kangdangamai Long Chetongdun Rongkhang Long Rialong Kadokawe Longing Koi Rasir Keva Boot Committee Do Bangso Boot Committee along Kivang Jiarni Kachari Pon Pamit Hekji Anparta Songa Jakong Kipang Tang Ponje Panpura Mai Pupen Chunbang Arpu Kimi Pek Ponsi Ki Klem Kedam Nang Jia Puthak Chetan Chimum Ponenti Non BJP Sarkar Kachari Ponalong Hormu Hortar Nam ke paso Ratapan zero account pangpu toisi lakre pho atangka bangputin account along nang thapji pura Ratapar lokach jorasai anta klemlo nasinon ge ilitumta BJP phan aling pen stami parem nang popusi me along ajidera pen Rataphan thanpon anane ke 15 lakh account long nang tumhana khai zero account khali no pulo phala dakta o ahok bon Congress tungke ahok alam pi jethan mati thabani po thabani lakhala tuman apisi mane rat tuman than tu bai deramat alom so la ningkan photrok kasolai o bidha bang hala tuman pi delo ahok lo samili tum sinone ki thidunang lo rat atumsi ki thidunang lo lage ki thidunang ason lo ili tuman non nang theklong lo ke ili tum kadu beda theklong lo hormu hota ador ke par bat penceng lo nonali tumta aprang Congress hot 420 toga cylinder dong si 800 na bunane to 800 ta rehai mane 800 nang kroidun po
800 kali 1200 kali no 1350 to ka la ang bosi non lo farhini pe kom desi bahari ke kom pu ka chubinda non kera tungsi BJP phan aning dog de datlo Congress asong long si wang bom lo la si non MP ke like Congress si highway popusi pherangkiang no EM bari man parta WKACC mai phu sing teron pen ningje ponthu BJP charia data phike rat ki sung ke theklo lo duar darun tum theklo lo hormu dor ki sung jang thu ben cheng lo ki dali ben cheng lo ki so chilang dubai ben cheng lo an ki PG ke do student tum education है PG के तो मता 12% GST पिनेंगे को पासो GST के पे मालिक पिसता हला स्टूडेंट्स के PG के तो मान के आदर पे सोपो के PG हॉस्टल के तो आदर पे सोपो के लकी BJP सरकार वांगदे पे मुनि तुम के आखिर इन्हीं के दोनों थे हो दलो दोंगकाम कंपेन विकी बे कार्बियांग लोंग लाए Atogano ke doarong arada farman adon tinta mission ki jona lang kilong ji pupen Assam Sarkar atum Jal Jeevan Mission scheme deng ponlo la pen diopani constituency long tame labangso sai claim pon bomason si thek ponlong labangso ke claim ke dam bomadim malong Karbiang long Autonomous Council MAC Sorbon Kumar Telenga ke langchari pe dodam Lasonsi lakhaing ko rapli diopani MAC constituency ka parlo Siloni jan mati Vomi langso National Highway thongke prasir cap atowar pi adung het nona kimi ki kim kerang ponbom Jal Jeevan Mission scheme adimalong an MAC Sorbon Kumar Telenga kahumri dam sonsi prabjin pen mesen ki jonalang kilongji aphan anparta ki claim ke dam ke pami sen nangji pusi sai claim bang atuma phan than pachini tekang adun thu ke mesen alang ki jundun longji aphan pumathasi diopani constituency ara aphan sai ki claim ke dam kachu paduk pidun lo pusi alang li pen ningje pon bali pathar pen present terang Karbiang long live Amar Jeevan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapen an parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon Amar Jeevan Rani rong pipi ku dak la harian apara kisu amat iya kong ave tha ave mala Amar Jeevan na dawai chulo amar iya kong da dulo nge ikrom da the ulo du ta tumi mu chalo men ke ke in leng pi so Amar Jeevan na dawai ki chu penon asak mu du mile chia ko ke chung kreng u king sudam tan in men asap u dam on lo ron thom an lon non pen ka u dam on lo na na ku chu thu bom lo ren kip ana kan no chu bom lo Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Pini chitini phai nerke par ni Karbiang long hempi dipurong sopia long ki do ANM training center long Karbiang long rialong pen bang kep tribal healers mate kiseng aduwai pen ham phang long se kelang ponver bang phu atuma phan the tribal health collaboration of Piramal Foundation atum pen patir pi ponsi focus group discussion ajai mek kebi ili Karbia khai atum tami ipu akai pen jongsi langdam pulote Ajara ki sole long pusatami tebok terai kiseng adowai kasilam thek atumalong si humri damdam setami nonapor lapuson traditional aron pen sekelang ponatum aphai jum hek tanglo lapuson atum aphan langchari ponsi the tribal health collaboration of Piramal Foundation atum pen chepatu piponsi arnisia pharman Karbiang long ahempi dipurong sopialong wangpen bangkep Kising adawai kasilam thek atuma phan chingki chethana jaimek paduponlo bangso jaimek along jesimet kising adawai kasilam thek abang phawang phiatum koson si dowai kasilam lapen alang litum koson pensi kireng lapen nonakaya long alang litum aphan radatum koson si kilang pon bangso puthaksi jesimet chingki chethan ponlo lapen non ovia porhut
alang litum ke claim ke dam ko anaki joy lapen akisung ke do mapu hai hui chingki che than padopon lo bangso jai megalong Tafigal Malik Regional Head THC ke Japonalong Haidensa Basumutari State Program Manager Tribal Healer Abhijit Das District Program Officer lapen MS Sonali Basumutari District Program Coordinator Ankita Pathak Manas Kumar Bisnu Das Parinita Bora TK Tayuk atum che tongdon si mesen pen jaimek pachun pon Onamaya program THC আমি যাক কৈছোঁ ট্ৰাইবেল হেল্থ কোলাবৰেশ্যন এই প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এই বনৌষধি ট্ৰাইবেল হিলাৰ্ছ বা ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰ্ছ ইহঁতক লৈ এটা মানে ফ'কাছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰগ্ৰামত আমি আমাৰ অবজেক্টিভটো সেইটোৱে যে আমি এখেতসকলৰ কিছুমান ইহঁতৰ সুযোগ সুবিধা বা কেনেকৈ চেলেঞ্জেছ সিহঁতৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বা কেনেকৈ ইহঁতে কিমান দিনৰ পৰা সেইবোৰ কৰি আছে চ' তাৰে ওপৰত মানে কিছুমান প্ৰশ্নৰ আদান প্ৰদান আমি এখেতৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ জানিব বিচাৰোঁ যে কি এনেকৈ মানে সুযোগ সুবিধা ইহঁতে পাই আছে বা কৰা কি এনেকুৱা চেলেঞ্জেছ পাই আছে ইয়াৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো অনাময়া যিটো ট্ৰাইবেল হেল্থ কোলাবৰেশ্যন ইয়াৰ যোনটো মূল মানে অবজেক্টিভটো হ'ল to end the preventable deaths among the marginalized community. অৰ্থটো এইটোৱে হ'ল যে মানে কিছুমান ব্যক্তি মানে যোনে মৰিব নলগা ব্যক্তি সেইকেইটাও কিছুমান মানে মৰা যায় মাৰ খাই যোৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে চ' সেইবিলাক আমি কেনেকৈ মানে লাহে লাহে বাধা বা কেনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো এখেতসকলৰ ল'ব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ মূল অৰ্থটো হয় অবজেক্টিভ এইখন প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ অকল ইয়াত কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় এইটো অসমৰ 6খন ডিষ্ট্ৰিক্টত মষ্টলি ট্ৰাইবেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে কিন্তু চলি আছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Western Range Dokmuka ki parlo parokhuwa long aron ripen arlong ki paroy na pen thengpi thengphang ki pavir anparta aron kalipin pen arlong ki koi crusher pangni joy puga putha ingnam raikom saikhia tum la pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang thekdun long le det mapu asama long ki do DY365 news channel atum ahok hialam kapacha thang wala maputha Western Range Dokmuka in charge ACF Rajen Rongpia hin pen lamklar ki pipon Pherangke amai long Western Range Dokmoka in charge Dokmoka ECF Rajen Rongpi pen lamklar ki pipon along Parokhwa Sub Deputy Ranger Biren Singh Terang Western Range Dokmoka Range Dr Pator Singnar Ranger Harlongbi Rong Pharatumta Chetong Dunsi Klardak pen lamboy ki pipon Pherangke amai long kaning je pon ke kedamtang chiti ni 54 ni Assam along EC News Channel DY365 atum Dokmoka Range ke parlo Parokhwa long Aron Repen Arlong ke koi lapen Arlong ke koi crusher ki pijoy anparda thengpi thengprang anta pawe pin po akoi ki pipon aputhak silam pla pipon lo alang litum lamboy kachipi pon lake Arlong ke roi atum alo choklim pensi ke roi pon athela hai Arlong asamanat ke damsi ke ong lase alo choklim kali polote kosonsi ke damlong po athe along kaprek aget checking do lapen ke forest office do pasi than pon lapen lahai Arlong ki phur pona dim lake pharu isira ing koraner ke bigha salong le bangkre hini atum mining plan ke do atum lapen isi mate environment clearance do anparta blasting order sitami ajahak atum do pusi than pon lapen Arlong ke koi I crusher bi joypu aputhak lamwoi ki pipon ke bangso crushers ke pangni lake MS Mehta construction atum lapen bangso crushers ke non anta ingpu pelang athe bangso crusher non amat alo ke choklim avelang pusi thampon lapen thengpian ta pawe pin pu karbo pu thaklata ahokalam kali pusi thampon athe bighas phokep medipata longle inod babu ingti pu abangpu ekal vidyalaya school aphan ke pek pondo lasi hadak bighas phokep alongle along rabara thengpi ke do ansi ke pawir pusi thampon lapen arona long rabara thin piarong kipi ke pavir ji aphan ke forest atuma phan parju je desita chok pusi thanpon
Lapen lahaya lama long Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Amen ke enpon ke ningduk lopusi thanpon. Athe lahaya long CM Amen ke enpon ji alam amatsi avi pusi thanpon. Among them motor mining plan puriase along with environmental clearance ase. Royalty dia kagoz uti moi dekhabole moi itu dekhai dim. Royalty dia kane ami royalty ami realize koribo paisu. Ebosoro ami 2 kiti 25 lakh palu. Jo bosor 5 kiti ami palu. Royalty dile to track sulibo. Track solabo kane apunalage mining area to paharot to Volvo JCB to sulibo libo. To nusulile to track enega sulibo. Aru track sola pisore ami revenue pam. Amar kane ebla false allegation anila. Kunuma XYZ manu jodi if you want to know something please do come in my range office. I always welcome. Western Range Dokmuka along alam kupine kachini kangtung do pulote range officer along an wangpen kinang sot alo hai hu do nang paklang ji pusi thanpon. Bonta lapuson ahok helam ke pache thang pon piret nang ji pusi thanpon lapen ke wang jilangani lapuson jongsi ahok helam pache thang pon pulote arona teng jingsai pon nang kok pusi pachini pon. Itu kane junto DY 365 junto news focus kuisile. Itu baseless authenticated no hoy misinformation moi emane moi ko bogesiso. Ami society orane kam kori asu. We are doing for the welfare of the society and for the sake of the yes. Dong muka pensem sing ti Karbiang Long life. Pinya birta ke lapuan si kang ton paniglo kardon.